Kurdên ku li New Jersey û eyaletên nizî dijîn bi hevra Newroza îsal careke din bi coşeke mezin pîroz kirin. Sedan kes tev li şahiya Newrozê bûn ku wek mîzginiya biharê û destpêka sala nû tê qebûl kirin. Di şahiyê de hunermend Hozan Canê Strangot beşdarên şahiyê jî lîlandin û govend gerandin. helbet مرو حاضر که جوالاتی خو نوروز آف پیروز بکه بگل گل خوی زیده کلره به مرو خوازه لور به فقط امنال آمریکای دژینی ام دخوازن که گل آمریکای کرد آمریکای جیکلی دا کم بکن تمامی تشتار به تبه کاربینن واتی اوی نوروز ای سال یکیتیا کردایه Yavuz berdevamî got ku her sal zêdetir kes beşdarê Newrozê dibin û ev jî wan dilşad dike. لی سال جبوی ما واقعا نوروزی daha گرین زیاده گرینگ بهتره چاوا خورتو جوانی کسی کرد زیاده کمدی دا نوروزی دادی از داکی خوش بوم از بوی سپاس کم تمامی کسی هاتن توایی نوروزی بود. Ji bilî mezinan gelek zarok jî beşdarê şahiya Newrozê bûn û daxwazên xwe jî bi me re par vekirin. Ka agireki mezin hebana. Eğer derbe bana agireki mezin hoştu bu konu Newroz hada em amede prekes usa agirle de perixlan navberede uya. Hêjeyê gotinê ku ne tenê Kurdên ku li Amerîkayê dijîn beşdarê şahiya Newrozê bûn. Her wiha hin Amerîkî jî beşdar bûn. Kurdên ku bi cil û bergên xwe yên netevî tev li şahiyê bûn demên xweş derbas kirin û dilşad bûn. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New Jersey.